Difu Civil Hospital along Cancer Care Center kapang ni Jeff Han Mai Kang ni. District Press Club of Caribbean Losai Hemalong EPHLCR Songpen Lam Clark Kachipi. Bukolia PS Kapor Longkang Raja Pathar Dhorom Tulalong HED Minister PSO Bitung Kachet Haba Motor Ahiring Tang Rakpen Kachingkoy Adi Malong Amat PSO Ram Singh Terang Apran Kedang Kardom Ada Birta Thanbang Nili Sami Monica Milikpi Nom Birtang Tonpen Arjuitha State Government Lapen Tata Trust Hospital Atumpen Difu Civil Hospital along Prop Jinpen Cancer Care Center Kapang ni Jiapan Phaikuni ni Phaikri Hinier ni Maikang ni Caribbean Law Autonomous Council CM Tulam Rong Hambeng Kachari Pona Mailong Man Kido MP Horen Singh Bay Caribbean Law Autonomous Council EM MSC Secretary Joint Director of Health Services Difu Lapen Tata Trust Chief Executive Officer Sanji Chopra Penan Parta Late General AVSM VSM MD Director General Hospital Services Armed Forces Penchenglok Kithigiding Atung Chetong Dunsi Cancer Care Institute Kapang ni Jia Mailong RDP Dun District Press Club of Caribbean Losai Hemalong EPHLC Song Atumpen Phaikuni ni Phaikri CR ni Anikang Samapor EPHLC Roni Kachatha Puthak EPHLC Hinpen Lam Clark Kachipi EPHLC Song Roni Kachathak Laputakali Lapen Resignation Alo Alang Lipan Hangbor Yaret Pukia Hokalam Kali Chini Dam Sinang Juna Terang Alang Lia Batay Song Along Kiklem Kedam Pen Ke Sangji Pukani India Batay Dupiglo Sitame Apong Ta Song Mai Pu Jai Kathar Pen Hem Humri Dam Pen Kachuning Ripadodam Titilo Pusi Alang Litum Pen Perangkia Mai Long Pachini Lapen Ke Alang Litum Bang Hini Kedam Ju Pen Ke Song Aphan Thangkan Hokave Athema Alang Litum Joy Nele Rat Kacheto Kali Ahok Pet Ke Song Ke Mangalong Si Nang Cheto Dun La manghuji akam abe kapkiri akam abe la pen lokke la bang ke thoma tu bang hinia tu ke kat pen jokke thang deli thang da la ke akahe no cheplang I alang litu la pen akahe no cheplang I la pen nili tu ke claim tu bompo la pen munir tu nangke thok toy ke bang si ni tu ke ding apor si ka betul apu ye no na marke la si rada tu han clarification pe klar lo ya la kai nang itu ja ta peri nang ni Lasi la song ke mang chung chitik ke che song bom dam bom ji puta birta mai long EPHLC song pen pangdak ai kathar alang di phansi a koi pilo la kan pu so ning ji vek ji pu bang ke tum ning theklong athema la bang so phang pen ta alang di tum la song klem bang pu klem bang thia thing la pen kaprek Alala thing usita mela puson alam lok si kepon. Lasi groupism tu akoi ni tu mamai pujai kata kan sikti mute alang li si claim back abang sulo. Lapen resignation allo alang li phan hang bor ibare alang li si akoi nang pilo je kata si alang li phan resignation allo bang hang bor ibare Pasti lah bang solam ke lagi ahok kali. Dotulang song joint account impunang ji buat member alang di fansi ridak papitoi lo. Bank account joint account kan puji bu fansi ridak papitoi lo. Lapen la ridak ke pipi dah joding piklang. Lapen nanti pipi dah fiasi terme alang di kan pudam ji pandang ni tu mamai pu jaga thara lo ngecerap tundi joding piklang. Alang di lam RDP si cerap tundi jatuh lapen Laso jok ciklu jon free bangke apor bangke la tusi pehno dak song arlo alang bangke la ke do bompo la pen laso long bangke methang si pachok pon bom nang po pekeng pon bom nang po sita laso song arlo alam ajoy ni ben si party la chekak dunji po bangke la ke aman ki dine me la son alam kali la ke la an ke lam dor belang athi dor belang la an ke therak ne me lam la an bangke Six schedule aja kong ke okipru arni holiday ke hok hello six schedule aja kong puta ning je alang di lason lo la pente six schedule aja kong ke pinyarian ta papo belang puta ning je lasi alang ni kachini la pon ber lama pu bang tar chung tung athema six schedule ke la okipru arni holiday pu ke hok la pele khegireng ji kali hereng ni la pen ke la holiday pu ke hok cha pen ke la pen six schedule aja kong papo belang pu ning je ke alang li ante grupia join si six schedule aku thak kache song long na kache rap na kache tu dun note
Karbiang Long Termas Council pen kedam tang Phaikuni ni Phai Sir Kebarni Village Council ke sengje phan drafting committee kapang ni pon ke Karbi Rong Saramai hin pen chekron tek thelang pusi Karbi Rong Saramai hin pen kapang dak birda non hedjong birdang palin Karbiang Long Termas Council OSD Alvin Teron pen kaning je pon traditional village council mate serwan kep ke tengune lapen Village Council si sengpon po pusi pacetak lapen alang likaning je tengke 6 schedule district ke doana tumta article 250 ateng si Village Council sengpo tangte Village Council lapen article 250 ke thangnat ka cherap awe puta Karbi Rong Saramai hin pen pangdak OSD Alvin Teron pen kaning je traditional Village Council ke khortek the athe lake election system done jongsi election system awe pulote government pe ajarabar saisitame piponune Karbi Traditional Village Council aron pen ke rongamai lapen khasia tuma phan ke chari dunune bu OSD Teron pen ki pudam ke Karbi Rong Saramai tumta chini lasi Karbi Anglong angkang ke do inglong aso akhe tum anta methang Traditional Village Council aron paslam nang po pura langli tumpen pangdak Surihini rakep pen creating kan first installment lapen second installment general basic grant 13 finance commission atangka Nangkapaleta Traditional Village Council amen pensi napalilo. Pidi Karbi Rong Saramai hin pen pinila so press meet ke donang kokela hello. Juga datang dari Sir Kebarni OSD Alvin Teron lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM alang litum kacing bai. Ke datang 2013 lapen 14 labang so model draft bill council penjito model draft bill aputhak alang litum ke bar theka pot ni litum Karbi Rong Saramai hin pen churu parlo lapen ke OSD Elvin Tron lapen CM tuliram nong khang alang litum non ap lasa bangso model draft bill kasemarji afan bang trok a committee ke sengalong la bangso OSD Elvin Tron alang ligipu dak traditional village council ke senguni lapen ke servan kep senguni po uthak bangke ni litum sidon un thekhe athela bangke ni litum alang litum hoitu hala ni litum memorandum long ke tokjir labangso apu thak alang litum hoitu langnam ni da thailo lase alang litum jongsi labangso ni litum CM chu ke dam tang tarik thong kep arni ni litum memorandum ki bida labangso model jongsi alang litum langdam po son ti litum ning arong parpikji lase labangso teng jongsi alang litum ile lapen ki ison bangke la hello de traditional village council ke election aron dam dip alang litum ki push kami alang litum da bangke nilitum ta poenangan mangke muthi pensil bangso draft bill togilo da sehala so draft bill long litum patai sibak lang fruira nilitum han tang patini ba lang litum chini theka sonte nilitum ning sambardi Assam lapen Bharat Sarkar atum la solam the chini pame la si Karbi Anglong Termas Council atum Village Council drafting committee alar Traditional Village Council a drafting committee bangsi prop chin pen nang pinang pola pen Karbi Rong Saramai pen kipi pona bill allo lang par sik pen puthot bang solam theka chingbai ponje phan Karbi Rong Saramai lapen 24 plaza song phan nang hangnang chipura CM tulam rong hang lapen team Karbi Anglong tong phan kachuning ri padoponthu non molom so por phan birta moing to voice Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 881205 3818 93656 or 8638 198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse.
Branch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge Difu Karbi Anglong lasi lan sose kachini le thoji aphan laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihinamo Pibot Birta along Wang Twiglong. Sumindar adang along Paikuni ni Paikri near ni Paropora Pokepangding, Sigani Makuru Guruna Nakamhange Tegarni along Pacheton Dunsi, Difu Gurudwara along Alira Lonpen, Talondun. Difu Gurudwara along the pinning Mate Surhinira Krisir Kebaninkan Bahas Siganim, Akuru Paropora Pokepangding Amhange Tegarni, Alira Lonpen, Talondun. Sigakuro Mhange Tegarni Ada Porpen, Catalona Sang Deng along Caribbean Autonomous Council, CM Tulam Ronghang, MP Horen Singh Be, Mongol Singh Timung, Amor Singh Tiso Penchenglok Pinangan Ketekidingatum, Chetongdun. সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা সদৰ ডিফুৰ চহৰৰ এই গুৰুদ্বাৰ চাহিবতো গুৰু নানক দেৱজীৰ 550তম জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে আৰু আজি এই জন্ম জয়ন্তী ডিফু গুৰুদ্বাৰত যোৱা 6 তাৰিখৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী চলোৱা হৈছে আৰু আজি এই অন্তিম দিন আৰু এই অন্তিম দিনত ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমাৰ পাঠৰভোজ কৰে আৰু তাৰ পিছতে সবত কীৰ্তনে আৰম্ভ হয় আৰু ইতিমধ্যে সবত কীৰ্তন আৰম্ভ হৈছে ইয়াত এই ডিফু সমাজৰে বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী আৰু জ্ঞানীসকলে ইয়াত সবত পাঠ কৰে আৰু গুৱাহাটী যোৰহাটৰ পৰা অহা জ্ঞানীয়ে ইয়াত পাঠ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ যি দিৱানত ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব আমাৰ কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰহাং আৰু সাংসদ হৰেণ সিং বে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিব গুৰুজনাৰ বিষয়ে আৰু এইদৰে আমাৰ ইয়াত সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী আজি অন্তিমৰ সময়ত আমি সকলোৱে একেলগে লংগৰ গ্ৰহণ কৰিম আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব।
Bukolia Police Outpost kapar loangka phaikuni ni phaikri hini aning we por phaikri sira chite mapor malom Rajapathar Dhorom tulalong HAD Minister Sumrong Hang PSO abitung altuma motor ahiring tangrak pen kaching ko ejok a PSO Ramsing terang adi malong amara pran ke tama birta katnu sai hemalong birtang pali Kasumari along kapaman pon ragutsov HAD Minister Sumrong Hang pe maing pudadaphi Hemanathu kachewang hutsi bangso huni Rajapathar Dhorom tulalong alang litum chetong nanglo HAD Minister Rong Hang PSO tum kachet haba motor kaching ko ahir kang tang port piga joksi PSO Ramsing terang adi malong amat aprandam jilu pusim birta ribdun long Ada birta bang ke lapon si kang tong point lo dumi thak me kurang thu